Esikhumulweni setindiza kumathapha selo inkosi Mswati wesithathu libe singathwe inkosikazi Makela Mbikiza semukelwe sigodlo undunankulu kanye netikhulu tembutho yebetekuphepha. Umbutho wetekuvikela umukele ingwenyama ngekuhlabela ingoma yesive. Umkhotelo lombutho ucela ingwenyama ukuthi itohlwa lombutho ebese uvele ukhamele ngemumo. Labanye bebakhona kutoyemukela silo bafaka ekhathi emakhosikazi bantu benkosi nemabutho okufaka ekhathi lamnyama luthango nembali. Sayibiyeke lohambo lwayo ingwenyama ithe luhlelo lweBlue Ocean Strategy lihlose ukuthi kunciphe ukuqhudelana kwemave kutemnotho kepha fukulane yathela kangwane tawuzuza kakhulu kulolu hlelo. Le Blue Ocean Strategy siyabonala ukuthi singaba lusido emaveni lamanyendi eMalaysia ke bathi ke khona sebasiqalile basisebenzisa uma khona nje baqale 2009 la baqale khona basisebenzisa na hulumende weMalaysia uyasho ukuthi cha uyasiva sibili sinempumelelo lengiyombela sesiyathemba ukuthi emave naka ngasimukela le strategy kunyendi lokungendeka lokungaphumelela ngaso nathi nje lapha kithi sitfolile lokunyendi nasi seMalaysia ke sikhulumisana naye uhulumende ubonakala ukuthi cha unekufisa lokukhulu ukuthi asibambise singemave ngoba sebatholile bona lo lwati sebabona nekuthi yini le strategy nabo ke bakhuthata ukuthi ekubeni sophike kube ngilo yaqale kwangakakhe nalo yaqale kwangakakhe kungcono ukuthatha lo lesekubonala ukuthi sekuvele kusebenza kahle and neMalaysia iyabonala ukuthi nayo ikhuluma ukuthi vele sebabona ukuthi kunyendile lokuphatheka ngale strategy. Edinzabeni kubika bhekizwe gwebo naThabiso Dlamini esigodlweni eLudzidzini.